Dobro, jesu li koga zadržali? Šalim se. Hoću da kažem sljedeću stvar. U Deltu je danas jagma bila. To je veći problem od Znači, svega. Krkljanac je, zaboravili su se litije. Šta da radimo s Deltom? Znači, ljudi samo što se nisu tukli. Što su radili oni u Deltu? Htjeli su da kupuju majice. Pa, Da kupuju majice. čeka se red ispred butika od kilometra. Kada od jutros, ja? Znači, ja Odnosno, bi svakome prošle- po medalju da, vjeruješ li me? Sad, A treba koliko su ispitati. čekali ljudi, Ne oni... znam, ali red kilometar da uđeš u butik i zamisli da se ništa ne svidi. Ko su ti ljudi? Da li su ti ljudi pravoslavci? Ima li naših pravoslavaca ili su... Mahom su pravoslavci. Mahom pravoslavci. Pazi, Znači, išli su da kupuju majice sad, da ti kako ovo Pa, vrijeme je nije- bilo. Ako nije svako, pošto je čeka sat vremena izgorio barem 500 eura, ne valja mu rabota ništa. Ali to je zgreuta. Pazi, ovaj narod je izluđen potpuno. Čuš, Ako izluđen. se šalim, ne maka se. Pušti me, Znači, jedan. izluđeše ih političari, izluđe ih Pa hoće crkva, da kupuju majice. izluđe ih, znači, Pa će da korona, kupuju majice i šorce. izluđe ih. Čovječe, znaš ti koliko Socijalna i ekonomska ljudi nema kupaći, a počinje sezona. I to su 300 realni problemi. 300 ljudi nema. Nije samo crkva, nije samo ovo. Ima ljudi kojima su to centralni problemi. Nema kupaći, nema... Ima ljudi koji razmišljaju Dušek. o drugim stvarima. Ti razmišljaš o ovim stvarima, a ima ljudi koji razmišljaju o Tako je. majicama, o gaćicama, o tome. Hvataš li? Ja se slažem. Postoji određena grupa ljudi koje ne zanima uopšte ovo što se dešava u Crnoj Gori i njima svaka čast. Više vole da razmišljaju o majicama, brushalterima, Pa, njima je ljepše. boksericama. Pa to je, ali to je isto ludilo. Misliš, čekaš butik, To da čekaš stvarno red da bi ušao da vidiš, meni je to pakao da čekam sat To je i po, stvarno a da ništa ne nevjerojatno. kupim. Stvarno bi se osjećao Čovjek vidi kao, troje, kao četvoro govno. ispred prodavnice pa reče doću za jedno pola sata, ne mogu čekati. Nije zbog možete- čekanja, nije Zašto zbog se, čekanja. zašto se ne dijele brojevi? dijelit će se još malo. Uzmeš fino broj, uzmeš 43, si znaš tačno Znaš kolike ovoga, kažeš. ko je glavni u U Deltu Deltu. da ga nazoveš? Ne znam ja, rešit će se to. Ma riješit će se, izdušit će to za jedno mjesec dana. Dušit će Delta. I kako ćemo sad ovo? Sad je pušten ovaj Vladika. Pa neka je, ja ti Dobro, velim. neka je, normalno. Sad Treba idemo da- dalje. U Haos. buduće, ne, sad će opet, ali Što je mora... sad? Idemo Što dalje, može sad? haos. Čekaj, brate, pušti me da ga pitam. Tenzije. A što njega pitaš? A hoćeš i jebote? tebe da pitam? Pitaj mene. Pa što će da se Hoću dešava? ja narodu da kažem. Pa jer on hoće Ovaj da se sve obraća Pa, narode ja, podijeljen. obraća se Izluđe me, narod, pa jeste. samo- izluđe me. Stalno se narodu Samo obraća. da ne slušaju političare. Neka A ne slušaju ni tebe, neka shvataš li? slušaju popove ako treba.